Posao sa rukavicama je krenuo baš iznenađujuće dobro. Jednostavno smo dobijali toliko narudžbi da nismo mogli sve ni da napravimo kolika je bila potražnja. Jednostavno smo osvojili tržište kvalitetom i povjerenjem. Taj petak je Alma došla i dok sam vidio taj sjaj u oku pomislio sam odmah, opa evo nešto novo ima i ne može dočekati, a da mi odmah ne ispriča. Kao što sam i slutio privukla se polako do mene i priupita me da li želim prvo dobru ili prvo lošu vijest da čujem. Malo sam zastao pa sam se ipak odlučio da čujem onu dobru vijest. Kaže prodala sam 500 rukavica odjednom. Onda je priupitah pa šta tu može sad da bude loše? Pa kaže moramo ih predati u ponedjeljak a još nisu ni gotove. Pa reko do ponedjeljka imamo 10 dana, to je dovoljno vremena da sve završimo. Pogledala me je, skupila ramena i zavrnula mangupski očima, pa mi saopšti ovaj ponedjeljak. Pa reko to je za 3 dana kako misliš da stignemo. Nova mušterija, pa je morala tako da obeća i sad moramo nemoguće da probamo. Super reko imat ćemo buran vikend, 3 dana i 2 noći su samo naše i ničije više. Dok ti nama to sve sašiješ ja ću nam napraviti kafu. To sam brzo rekao i ne čekajući odgovor brzo izletio iz sobe. Krajičkom oka sam još stigao da vidim iznenadjeno lice. Na vrijeme sam uspio još da zatvorim vrata za sobom jer je jedna rukavica poletila za mnom i zalijepila se na vratima. Naravno sve je bila šala, ali sam ipak prije unošenja kafe prvo provjerio samo glavom i rekao pazi stiže kafa. Bolje i to nego da zabunom upari rukavicu na mojoj vrućoj kafi. Popili smo kafu pa sam natovario kožu na svoj bicikl i povezao kod našeg obućara na štancanje. Nije mi bio nikakav problem štancati, ali kako se noć sve više prikradala trebalo mi je sve više koncentracije da nastavim dalje. Te mašine za štancanje su bile baš opasne jer par tona udari u momentu na noževe i ako se ne pazi odoše prsti ko britvom odsječeni. Izašao sam malo napolje na čisti zrak da popijem kafu i jednu zapalim. Pušim tu cigaru i baš razmišljam kako je taj život baš čudan, kako nas diže i spušta baš nenadano. Da mi je neko rekao da ću ovo sad raditi čitavu noć rekao bi mu da nije baš čitav, ali eto takva sudbina šta će se. Jedno 50 metara dalje je hotel i upravo se čuje nekakvo veselje. Nečija svadba je bila baš u jeku i muzika je pravo drmala. Tada sam se sjetio naše svadbe, jednostavno mi je ušetala u misli i zakratko me zaokupila skroz. Sjećam se kako smo otišli kod moga oca na vikendicu i pozvali ih da izađu jer imamo nešto da im saopštimo. Bili su iznenađeni kad smo rekli da se hoćemo uzeti i samo su nas priupitali jesmo li mi sigurni da to želimo. Čuj sigurni, pa to smo sebi zacrtali i nema odstupanja. Naravno da je još bilo par neugodnih pitanja kao nismo škole završili, od čega ćemo živjeti kad ne radimo, nemamo stana i još 20 drugih pitanja. Pošto su vidjeli da nas ništa ne može pokolebati pristali su, ali su htjeli oni to da organizuju. Nama nije uopšte bilo važno ko će organizovati, uslov je samo bio da to bude za mjesec dana, a kad smo malo razmislili pa i imali su i malo više para od nas. Onda je kao što to biva bilo kupovanje bijele haljine, pa odjela, pa cipela, pa zakazivanje termina za vjenčanje. Mada vam sve i ne pričam, ali bilo je toga da spadneš sa nogu, ali nije nam bilo teško. Nas dvoje smo htjeli da svadba bude mala, samo za uži krug, samo kuma i kumu jer su oni morali da budu i tako tu. Moji roditelji pozvaše sestru od moga oca sa djecom, a punac pozva šumara i komandira milicije sa ženama. Nikad u životu ih nisam vidio, ali eto nema veze, udovoljili smo im ipak, a na kraju što moram sve i poznavati. Vjenčanje je bilo u matičnom uredu u Banja Luci, a slavlje je bilo u Prnjavoru. Mlada u bijeloj čipkanoj haljini, a ja prvi puta u životu sa odjelom i kravatom. Ma ja bih najradije u svoje farmerke i majicu sa patikama, ali Alma reče, ne ide to i šta ću, onda sam pustio da me u odjelo uguraju. Sve je to nekako išlo, ali kako me ta kravata žuljala to i danas pamtim. Kada se malo pojelo i popilo, onda smo ja i brat u duetu zasvirali. On na violini, a ja na gitari, pa smo malo podigli raspoloženje u toj noći bez kraja tako da su svi pošli sa nama pjevati u glas. Nisam se ni nadao da je to tako dobro zvučalo, ali violina i gitara, to je brate super. Pjesma za pjesmom sve življe i življe tako da smo nas dvojica prestali više i svirati, a oni su i dalje nastavili pjevati. Što se kaže, zaholcali se, a kočnica nigdje. Moram reći da je vjenčanje prošlo pravo u pjesmi i veselju, čak je i djed izvadio svoju staru kuburu pa išao paliti koji puta napolje.
Naravno uvijek je neko išao skupa sa njim da bi ruku podigao i držao u vis, a ne u komšijski prozor, da mu se kojim slučajem omakne. Bio je tu i jedan moj rođak koji je volio popiti. Svaki puta kad se dokači pića ne trebamo puno da se napije, ali je bio miroljubiv i nije nikoga napadao. Ponudio se i on da ide malo u dvorište da puca, ali mu nismo to dozvolili. Pred kraj svadbe je bio malo naporan, ali nije ni to dugo potrajalo, jer smo mu brzo nasli lijek pa nam nije smetao. Počeo je da ustaje, drži zdravicu i nazdravlja svakih 5 minuta. Ustajao je, održao govor, kucnuo se čašicom i sjedao. Tako smo ga na početku slušali, ali kad smo vidjeli da se ponavlja, stavili smo jednoga rođaka kraj njega da sjedne. Čim on ustane da drži zdravicu, ovaj kraj njega se samo kucne časom i obojica sjedaju. Ovome je bilo možda malo naporno, ali jedno vrijeme smo padali od smijeha. Ustaju obojica, kucnu se pa sjedaju, ustanu pa sjedaju i tako jedno 15 minuta, ali se na kraju izgleda obojica umoriše i smiriše. Kada se malo odmorio, išao je svaki čas da čestita mladencima. Na početku smo mu pustali da nam čestita, a kasnije kad je dolazio da nas pita gdje su mladenci, slali smo ga kod žene komandira milicije. Malo šale nije bilo za odmet. Sutradan ujutro smo ja i mlada dobili auto, ne zastalno ako ste to pomislili, nego samo na 2 dana. Bio je to jedan bijeli Peugeot 204, pa smo sprašili nasamo u jedan hotel umjesto bračnog putovanja. Prenuh se iz razmišljanja. Kako su me misli zavele, zaboravio sam skroz za štancanje. Pogledao sam na sat, 12:30 poslije ponoći, kako vrijeme brzo prolazi. Na ja ako požurim završit ću do 6 sati ujutro, pa će biti šta da se šije ovaj vikend. Svanjivalo je dok sam polako pakovao ištancano u vreće. Gotov posao za 500 rukavica. Hajmo sada gurati do kuće, malo odspavati pa ćemo dalje. Ma bila je to super svadba pored svega što smo prošli, a i danas je se rado sjećam.